Kublai pi baro kini longi kubor bam dagasngi. Mandagasngi jong santrik ujeliu arajar arplai ko office jong divisional forest officer social forestry and territorial division west and southwest Khasil district hai ka jingi don langbar ko office jong DC southwest Khasil district kala pelong ya ka jing rakhi ya ka sngi penne pensa maryang bala tip kum ka world environment day bala pelong hamini secretariat mau kerwan Hagani kasirawan bani shimbanta da ki school bapher kunthop iki khana school bar ki mentri shnong bapher jong ka southwest Khasil district lapel longru ya ka jing thungding hakmat ka secretariat komshi banta ban penne ya ka maryang layo ru ban pen i ka video documentary bala pen bet pen biang da ka office jong DFO DC jong ka southwest Khasil district haba ai jingkran ula ong ban ya khon ya ka jing jaklia ka maryang ka de ban zdang na la ying Bad ban om bread pathar, yaki plastic, ban om thang pathar, yaki lum kiwa. Hagani kasngi lay don lang do Dr. G.H. Shermang, DFO West and Southwest Khasil District, kong S. Karsono DSEO, Southwest Khasil District, ba MJ Karbudon, MFS, Assistant Conservator of Forest, ba Tilingwa DC Southwest Khasil District, ba GD Karwanlang, SP Southwest Khasil District, lambat kiwe deki officer. Selatan sini tak sabar matrai lah IT di sekolah lama kelas sekolah kelas kenal kelas sekolah kelas flat ni beri ni lah sebjutam yang mana cukup kerja jadi ni jingcap yang mana kata ada yang orang ini yang dia berkenal ini dari kata yang ini nama orang fikir nyimri sumar ya kemarin. Ada kini sedikit tanya garu tentang haman kau itu bagi yang kira gitu dia. Tim jangka bala Pynshai dengan bala arsitek di nampan benar-benar suasana kadai ke big plastic pollution. Kemudian big plastic pollution ni ini tentang documentary after the very short documentary we have prepared which are real time. Mereka documentary dengan about China, about Japan, Australia, ini jongi, national jongi, district jongi, state jongi, fisiki daerah jongi. Baik. Ngapakan Pynshai dengan pasal akmat ini dulu katu ini sisa dari sepang plastic pollution. Walau kita tahu sepang milion ton plastik, dapat milion ton mana usnya? 1,4 million tons. Negative 1,4 million tons, tidak use single-use plastic. Dan negative 1,4 million tons, less than 10% is recycled. Kemudian 10% dengan 1,4 recycle, bukan kami. Saya hijau negative plastic. Nihab dan berkirim yang kini kemarin kebalajat kebalapra. Di company tephi. Bagani kecil rakhi yang kini World Environment Day kalau kum ke kabang tak abang kabang penkemau yang ni nanti bang remind yang yang kecil ke importance yang kini ke environment. Nama UE yang kecil certain jadi cloud hitam UE yang kecil jauh kecil perah jauh kemarin hibar away. Di nanti kadau ni hapan bu kecil ketiba leh hapan ban penkemau yang ni
blessing la amman la kasnem la ni man la kasni shamhang kani ka environment di UI dalam hijau hikmat ila al-sakhi ya kadi kejing sneam lani kejing kalador jom kadi ke environment kebangi in hak kadi kejum kebangi mentang dikawi yang sekuat bantuan kemau ki handi ba kadi kesni kebangi rakhi ke world environment day ke theme jom ka kalong beat plastic pollution ke theme jom mentau snem di kani kasni kami irakhi kani ke world environment ye kalong bagi Sngewthuh ba Donkam menta bagi ye perkhat mai nama kani ke khamkren khamtam e na ke benta jo phi ko ki khana school ki balong ki future generation jo kani ka ri ba ke jat ben ri ke jongi